Khapangni takoktai bukuk song zorani news nai tonai joto luk rokna haina hai lamsogo oma haino tipramo thani 13 jona MLA ni bukhaktei tabuk tipra sorokni bagai samung kaham haikaba hamkrai jaga jaga thayo tabuk romdi MLA poldang sono naikangkai boba haino kami amsai tipra sa amsai rokni jingjal rokno naitugui kami hatai hasuk rogo himui lahar hamya rokno tuiman ya rokno public rokno service khai tongmane oma haino nugo obono kari bahaino Philip Kumari angno naikha bono bahaino nugo obono kari bahaino MLA Brishe Ketuno bahaino tini oma haikano mangpili juda kha nukjago tipra sarokni bagai tipra mothani je MLA tongnai rok samung ni bagai do khai tongono phiaba tini opposition hayakaba tini je government by second party ingmane ya golobo brok ni je mansa je brok ni je phan tongsa bro samung khaina bagai tiprasan bagani sai tokmong om haina nukjakha khapangni takoktai bukuksong norok screen bo nukhona hezamara ardi block by khobjak tuisa kathang kamini lukurokni bagai sonkhola bisini bisingni tuisa kathang kami lukurokni bagai lahar hamya rokno second minute MLA Brishe Ketu YTF ni tabrom de Atos de Borma handi brok ni tipramot handi warrior rokno tui lama rokno himui tiprasa rokni tabuk tuisa kathang kamini lukurokni bagai jingjal rokno naitugui MLA Brishe Ketu nai tongo phiaba thinango tuisa kathang lukurokni phasingo lahar kahamanani tuini jingjal potirporni jingjal tini samungni hamkrayo tiprasa rok manani digi thangoi tongo khapangni takoktai bukuksong agi rogo MLA hanjangnai rok ba jekono kaisa party ni leader kotor rok asu komaika tipra motharo kami amse lahar himui berai mani asu kabang nukjagya phiaba tipra mothani bukhakte oma haino juda ko khlai nukjagai tongo tiprasa rokno muthangnani hnei je movement khaimani yagulo oma haino tipra mothani MLA hindi MDC hindi EM hindi om haino activity tuluk nukjagai phaikya khapangni takoktai bukuksong tuisa kathang kamio MLA Brishe Ketu omai khlai visit khlai naimani lukurokna hamkrai rina nei wansogoi visit khaimani norok bahai ungjak norok comment khai chandi jorani news ni kok pandawo phiaba tabuk kisa khana naidi MLA Brishe Ketu o kami amchai lukurokni bagai tamo sakha পাইপলাইন ওইখানে আছে হ্যাঁ পাইপলাইন ওইখানে আছে রাস্তা যায় जों tabuk सानखला बिसिनि बिसिं क्लाइजाक जिनि दैसा गोथां गामियाव फायमानि अ लामा गोबांबा बिसिरमुयनो अ लामा कुनु क्लाइजाया सरकारि भाबे ताबो कुनु आपातत इचलिं क्लाइजानि बागै जों SDU RD ते आयु इंजिनियर बाय खे नायराखा गामि बिसिं तुइ 1 किलोमीटर ओ जागा ब्रिज नि होइदे 1 किलोमीटर बिसिं हाबनाय पूरा लटमुरा पाराजरा अ लामांनाय अ लामां खांखाय अ पारानि दैसा गोथां ते लटमुरा गामिनि बररते वातै बाबो अ फेले फाला हासामते हिमना नांगलाक दाखलानि सिमि बरक अ लामा मानना नि बागै जों जे साइटक मानि आबो सक्सेस जोंखा ताबुखो काली पूजानि परनि दिननि सिमिनो अ लामानि सामुं यागना हाजाकसिनाय कै आसाखायो अ आमजानि लुकुरगबो खा बाचावानै हिनै जे जों अ लामा तै ताबुक जेकुनु रुगिंबो आगिनि हाय हासाम वातै बाखा फेले फाला तंगलाखा ताबु इ छलिं गांखाय आपातत चले मानद्रक जोंनि लामा नाय हामबाय।